ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардид. дар оғози барнома таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. истиқлолу озодӣ арзиши муқаддас ва мояи ифтихору сарфарозист. ҳимоя ва таҳкими дастовардҳои истиқлол масъулияти ҳар як шаҳрванд аст. татбиқи нақшаҳои мукаммал ва ҳадафҳои созанда бо диди нав душанбе ба гунаи бесобиқа рушд мекунад. роҳҳои валангор, муассисаҳои таъмирталаб ва иншооти берун аз таваҷҷӯҳ. тадбирҳои ободонӣ дар ноҳияи Варзоб танҳо дар ҳисоботҳост. вазъи ногувори ҳавзи шиноварӣ дар шаҳри Панҷакент. наврасону ҷавонон бо ҳавзи шиноварӣ кай таъмин мешаванд? татбиқи илм дар истеҳсолот. майдони кишти картошка дар ноҳияи кӯҳистони Масчоҳ васеъ гардидааст. шарҳин ва дигар мавзӯъҳои мубрам дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. имрӯз байни президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Гурҷистон муҳтарам Саломе Зурабишвили дар робита ба 30-солагӣ барпо кардани муносибатҳои дипломатӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Гурҷистон мубодилаи барқияҳои табрикӣ ба амал омад. дар барқияи табрикӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба унвони президенти Гурҷистон муҳтарам Саломе Зурабишвили омадааст. хонуми олиҷоҳ президенти муҳтарами Гурҷистон лутфан табрикоти самимии инҷонибро ба муносибати санаи муҳим дар таърихи муосири робитаҳои кишварҳои мо 30-солагӣ барпо кардани муносибатҳои дипломатӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Гурҷистон қабул фармоед. мардумони моро анъанаҳои деринаи дӯстӣ, эҳтиром ва эътимоди байни ҳамдигарӣ ба ҳам мепайванданд. тӯли 13 солаи сипаришуда ба кишварҳои мо муяссар гардид ки ҳамкории дуҷонибаро дар соҳаҳои гуногуни мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн аз ҷумла сиёсӣ, тиҷоративу иқтисодӣ ва фарҳангиву башарӣ густариш дода таҳким бахшанд. мо дорои таҷрибаи мусбати ҳамкорӣ дар заминаи сохторҳои ҳамкории бисёрҷониба мебошем. дар чорчӯби Созмони Милали Муттаҳид, Созмони Амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо ва дигар созмонҳои байналмилалӣ ҳамдигариро пайваста дастгирӣ менамоем. бовар дорам ки бо саъю талошҳои муштараки ҷонибҳо муносибатҳои байни давлатии Тоҷикистон ва Гурҷистон минбаъд ҳам рушд ёфта мутобиқ ба манфиатҳои аслии мардумони ду кишвар мазмуну муҳтавои нави амалиро касб хоҳанд кард. ба шумо хонуми олиҷоҳ саломатии бардавом ва дар фаъолияти касбиятон комёбиҳои навин, ба мардуми дӯсти Гурҷистон сулҳу субот, некуаҳволӣ ва пешрафту шукуфоии бемайлон орзумандам. дар барқияи табрикӣ президенти Гурҷистон муҳтарам Саломе Зурабишвили ба унвони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин гуфта шудааст: ҷаноби олӣ, шуморо аз номи мардуми гурҷӣ ва шахсан аз номи худам ба муносибати 30-солагӣ барқарор намудани муносибатҳои дипломатӣ байни Гурҷистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон самимона табрик мегӯям. аз соли 1994 то ба имрӯз равобити Гурҷистону Тоҷикистон бо самар густариш меёбанд. итминон дорам ки мо барои рушду таҳкими муносибатҳои дӯстона ва шарикии Гурҷистону Тоҷикистон ба хотири шукуфоии мардумонамон дар оянда низ қадамҳои муҳим хоҳем гузошт. ҷаноби олӣ, бо арзи эҳтироми амиқ ба шумо ва дар фаъолияти пурсамаратон дар ҷодаи хидмат ба мардуми кишваратон муваффақиятҳо ва ба мардуми дӯсти тоҷик сулҳу шукуфоӣ орзу дорам. 5 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раисони вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳру ноҳияҳои Айнӣ, Фархор, Ваҳдат, Нуробод ва Сангвор суҳбати телефонӣ анҷом дода ҳисоботи онҳоро доир ба бартарафсозии оқибати офатҳои табиӣ ва дигар масъалаҳои ҳалталаби рӯз шуниданд. ба барқарорсозии манзили оилаҳои аз офати табиӣ зарардида таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз суръати пасти барқарорсозӣ изҳори нигаронӣ
нигоронӣ карда талаб намуданд ки корҳо тезонда шаванд, то ки мардуми зарардида то ҷашни навбатии истиқлоли давлатии кишвар соҳиби хонаҳои нав ва асбобу анҷоми рӯзгор шаванд. раисони шаҳру ноҳияҳои номбурда ҳамчунин вазифадор шуданд ки рафти таъмиру тармими муассисаҳои соҳаи маориф то деҳоти дурдаст зери назорати бевоситаи худ гирифта санадҳои иҷрои корҳоро шахсан худашон қабул намоянд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бар роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои номурда ҳамчунин доир ба сари вақт ва босифат анҷом додани кишти такрорӣ ва омодагии ҳамаҷониба ба зимистон дастуру супоришҳо дода таъкид доштанд ки роҳбарияти тамоми шаҳру ноҳияҳо ва дигар мақомоти масъул ба ин масъалаҳо бояд таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намоянд. бо дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба зарардидагони офатҳои табиӣ дар шаҳри Ваҳдат, ноҳияҳои Варзов, Фархор, Айнӣ ва Шаҳристон беш аз 670 тонна маҳсулоти хӯрокаву сохтмонӣ кӯмак фиристода шуд. гузориши Манучери Сулаймон. дастгирии оилаҳои аз офати табиӣ зарардида ва бартарафкунии оқибатҳои офати табиӣ зери таваҷҷӯҳи махсуси пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. дар ин замина бо супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби агентии давлатии захираҳои моддии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба оилаҳои аз офати табиӣ зарардидаи шаҳру ноҳияҳои Ваҳдат, Фархор, Шаҳристон ва Варзобу Айнӣ корвони мошинҳо бо кӯмак дар шакли анвои хӯрока ва масолаи сохтмонӣ аз шаҳри Душанбе фиристода шуд. кӯмак аз анвои хӯрока, картошка, пиёз, биринҷ, равған, орд, масолаи сохтмонӣ аз ҷумла семент, тахта ва асбобу анҷоми рӯзғор ки маҷмуан беш аз 670 тонна маҳсулотро ташкил медиҳад ба сокинони зарардида фиристода шуд. кӯмаки мазкур барои пешбурди зиндагии сокинон ва бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ сафарбар гардида дар муҳайёсозии имконоти зарурӣ барои зарардидагон замина мегузорад. кӯмакҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар доираи иқдомҳои башардӯстона фиристода шуд ба зарардидагон дастрас карда мешавад. Манучери Сулаймон, Маҳмад Саиди Камол, Ахбор. истиқлолу озодӣ мояи ифтихору сарфарозӣ ва нангу номуси халқи мо аст ки бо шарофати он беш аз 13 сола инҷониб мо барои ободии ватани азизамон ҷаҳду талош намуда истодаем. ҳимоя ва гиромидошти ин неъмати муқаддасу бебаҳо вазифаи ҷонии ҳар фарди огоҳу бедордил мебошад. 9 сентябр барои мардуми кӯҳанбунёд, фарҳангсолор ва шарафманди тоҷик санаи сарнавиштсози таърихӣ ва хушбахтиву сарбаландӣ мебошад, зеро дар ҳамин рӯзи соли 1991 халқи тоҷик соҳиби бузургтарин неъмат, нишонаи олии ҳуввияти миллӣ, ифтихор ва номуси ватандорӣ, рамзи ҳастии миллати бостонӣ ва соҳибихтиёрӣ истиқлоли давлатӣ гардид. агар бигӯем ки бинандагон ва тамошобиноне ки солҳои 90 ба пеши худ савол гузошта буданд ки ин миллат то куҷо меравад, имрӯз ҳам ангушти ҳайрат газида истоданд ва имрӯз Тоҷикистони азизро ҳамчун як давлати бисёр созанда, сулҳофар, давлате ки танҳо сулҳро месарояд, давлате ки танҳо мардуми оламро ба ободиву тинҷию оромӣ даъват мекунад, бо сарвари бисёр муаззамаш ҷаҳониён мешиносанд. сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ барои мо тоҷикон чун арзишҳои бисёр азизу муқаддас аҳамияти калидӣ доранд ва ҳифзу таҳкими онҳо вазифаи ҷониву ҳар шаҳрванди бонангу номуси Тоҷикистон буда, ноил гаштан ба сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ яке аз дастовардҳои бузурги даврони истиқлол мебошад. истиқлол барои мо мактаби бузурги ҳаёт ва сабақи нотакрори давлату давлатдорӣ, марҳилаи ибратомӯзӣ расидан ба сулҳу ваҳдати миллӣ, қадами ҷиддии роҳ овардан ба нақшаҳои азими созандагӣ ва бунёдкориҳое гардид ки ҳадафҳои бузурги он ба тақдири наслҳои оянда вобаста мебошанд.
اگر استقلالیت نمیبود، اگر این آبادی و آزادی نمیبود، اگر این پیشوای معظم ملت نمیبود، مدالای بازی المپیک نمیبود. این مدالایی که ما به دست آوردیم در سالهای استقلالیت است. فخر میگویم ما جوان استقلالیت هستیم، دختران استقلالیت هستیم که به ما امکانیت داد استقلالیت که پرچم خود را برداریم، از نام پرچم خود افتخار کنیم، تحت پرچم خود سرود ملی را شنویم. استقلال توجیکستانро ба ҷаҳон муаррифӣ намуд. ба шарофати истиқлоли давлати тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мавқеъ хоса пайдо намуда, ташаббусҳои ҷумҳурии мо ба хотири таъмини зиндагии шоистаи тамоми сокинони сайёра дар сатҳи ҷаҳонӣ пазируфта шуданд. мардуми тоҷик имкон пайдо намуд ки ватани худро соҳиби, давлатдории миллиро барпо, суннату арзишҳои миллиамонро эҳё, ормонҳои деринаи халқро амалӣ ва зиндагии озодонаи мардумамонро ба роҳ монад. пешвои муаззами миллат ба хотири муаррифӣ кардани гузаштаву имрӯзаи миллати тоҷик талошҳои зиёдро ба харҷ дода истоданд. ӯро ҳамчун як ташкилкунандаи бениҳоят мактаби зебои идоракунии давлатӣ дар ҷаҳон мешиносанд. ӯро ҳамчун як созанда ва даъваткунандаи сулҳ мешиносанд. тоҷиконро аз минбари баланд бо як таваҷҷуҳ, бо як самимият, бо як муҳаббат ном мебаранд ки як сарвар, як президенти маҳбубе доранд бо номи Эмомалӣ Раҳмон ки тавонист мулкро аз парокандагӣ, давлатро аз пошхӯрӣ ва мардумро аз сарсониву саргардонӣ ба ҳам биёрад, ваҳдат биёфарад ва имрӯз истиқлолият дар дасти мардум аст. истиқлол волотарин ва пурарзиштарин дастоварди давлату миллати тоҷик буда, бо талошу заҳматҳои шабонарӯзии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои давлат ва миллати тоҷик саодатовару нишотовар гардидааст. اگر ما از نظر کنیم از سالهای پیش از همه آبادی است. آبادی است، ما میتونیم این شکوفانی آبادی وطن بینیم که در خیابان‌ها را بینیم، زنها آزاد میگردن، فرزندای ما به ترس بیوام میگردن. برای همین این خودش استقلالیت است. ما همچون یک زن، مادر، همچون یک ورزشکار میفخریم که من در این وطن آباد و آزاد به ویا رسیدم، فرزندای من زندگی خوب را میبینند. бо иқдоми пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ҳар як оилаи мамлакат китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров тақдим гардид. ҳадафи ин тадбир омӯзиши таърихи пурғановати миллати тоҷик буда, дар асоси он ҳисси баланди худшиносии миллӣ тақвият меёбад. барои насли имрӯзаи кишвар сарчашмаи дарки худшиносии миллӣ ва ифтихори ватандорӣ пеш аз ҳама фаъолият ва қаҳрамониҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки баҳри рушду инкишофи тоҷикистон ва саодатмандии насли имрӯзу фардои ватан талош менамоянд маҳсуб мешавад. бинобар ин муттаҳид будан дар атрофи сиёсати пешгирифтаи роҳбари давлат, ҳимояи арзишҳову фарҳанги волои миллӣ, ҳифзи истиқлоли давлатӣ ва таъмини суботу оромии ҷомеа вазифаи асосии ҳар шаҳрванди тоҷикистон ба ҳисоб меравад. дар чанд соли охир пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе ба таври бесобиқа рушд намуд. ҳамин аст ки меҳмонон ва сайёҳони хориҷӣ аз тамошои боғу гулгашт ва чаманзори он ба ваҷ меоянд ва ба ин шаҳри сабзу муосир дилбастагӣ зиёд доранд. ҳамаи ин бунёдкориву ободонӣ, сохтмони садҳо иншооти таъиноти гуногун ва таъмини рушди бемайлони пойтахти мамлакат дар натиҷаи таваҷҷӯҳи пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббуси ибтикороти созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ амалӣ мешаванд ки ҳадаф пеш аз ҳама таъмини зиндагии шоиста барои сокинон ва муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар арсаи олам мебошад. шарҳи бештар дар гузориши навбатӣ. дар воқеъ давоми солҳои охир симои шаҳри Душанбе ба таври шинохтанашаванда тағйир ёфта, бахусус меҳмонони хориҷӣ ва сайёҳон аз тамошои боғу гулгашт ва чаманзори он ба ваҷд меояд ва ба ин шаҳри сабзу муосир дилбастагӣ зиёд доранд. Очень хорошая. И город красивый, и люди все хорошие. Молодой город. Люди тоже хорошие, все хорошие, без проблем. Светы тоже. Ну, разные дороги, чистые и все.
погода все хорошая, на дорогах все честно. Как у нашего, все хорошее. Как наша? Хороший город. Таджикистан, Бабиш. сайёҳони дунё вақте ки ба шаҳри душанбеи мо фуруд меоянд, яъне аз зебоиҳои шаҳри душанбе назар меафкананд, яъне андешарониҳои онҳо вақте ки мо ҳамчун як сокин ақидаи онҳоро дар бораи гулгулшукуфоии ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри душанбе хосатан мешнавем, як ҳисси, як ғурури баланди миллӣ моро фаро мегирад ки воқеан ҳам ифтихор аз он мекунем ки мо имрӯз шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастем ва мо ҳамин хел миллати созанда ҳастем, бунёдкор ҳастем. Мо тоҷик ҳастем ва бояд ки дар атрофи роҳбарияти олии кишвар муттаҳид шавем, сарҷамъ шавем, аз ин ҳам ҷумҳурии Тоҷикистонро гулгулшукуфонтар кунем ва тавонем ки ба яке аз пойтахтҳои пешрафта, ба яке аз давлатҳои пешрафта ҳамин шаҳри мо табдил ёбад. Чунки Тоҷикистон хонаи умеди тамоми сокинони ҷумҳурии Тоҷикистон ва тоҷикони тамоми дунё ба ҳисоб меравад. бояд гуфт ки ҳамаи ин бунёдкорию ободкорӣ, инчунин сохтмони садҳо иморати таъиноти гуногун ва таъмини рушди бемайлони пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе дар натиҷаи таваҷҷӯҳи пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусу ибтикороти созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ амалӣ мешаванд. воқеан ҳам дар симоҳи роҳбари ҷавону матиниродаи шаҳри Душанбе ҳамин нуқтаро месазад ёдовар гардид ки офарин, сад офаринашон ба масъулиятшиносию рисолати бузурги шаҳрдориашон ки тавонистанд дар як муддати кӯтоҳ як Душанбеи азиз қалби Тоҷикистонро ба як шаҳри афсонавӣ табдил диҳанд. имрӯз бунёди биноҳои муҳташам ва корхонаҳои азим дар шаҳри Душанбе ва боғу гулгаштҳои замонавӣ, толору майдонҳои варзишӣ ва умуман ҳам барои кор, ҳам барои истироҳат, ҳам барои фароғат дар Душанбеи азиз бо ташаббус ва ҳидояту роҳнамоиҳои пешвои маҳбубу муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва талошу кӯшишу ғайрати бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ боз ҳам ҷилову симои худро дигар карда истодааст. албатта шаҳри Душанбе шаҳри таърихӣ аст ва вақте ки мо вориди шаҳр мешавем, дар асл симои шаҳр хеле ҷавон аст, зеро як қатор ташаббусу иқдомоти беназиру шоистае ки раиси ҷавони шаҳри Душанбе пиёда кард, назирашро то ба имрӯз таърих ёд надорад. дар як муддати кӯтоҳ дар шаҳри Душанбе садҳо иншооти таъиноти гуногун аз ҷумла мактабҳо, иншооти соҳаи тандурустӣ, иншооти маъмурӣ, майдончаҳои варзишӣ, боғу гулгашту хиёбонҳо ва дигар марказҳои фарҳангиву фароғатӣ бунёд шуданд. ҳамаи ин тадбирҳои созанда ба хотири дар амал татбиқ кардани сиёсати бобарор ва созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иҷрои дастуру ҳидоятҳои неки президенти мамлакат роҳандозӣ карда мешавад. инчунин аз ҷониби шаҳрдорӣ ҷиҳати ба меъёрҳои шаҳрдорӣ мутобиқ намудани инфрасохтори пойтахти мамлакат ва суръат бахшидан ба таҷдиду навсозӣ роҳҳои дохилӣ, хиёбону маҳаллаҳо, сохтмони пулҳо ва гузаргоҳҳои зеризаминӣ тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. амалҳои бунёдкорӣ ва созандагии тамоми ҷавонони мамлакатро водор месозад ки ба қадри истиқлоли давлатӣ сулҳу суботи сартосарӣ расанд ва дар татбиқи сиёсати пешгирифтаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдоми наҷиби раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ саҳми назаррас гузоранд. Душанбе сол аз сол, рӯз аз рӯз, моҳ аз моҳ обод шуда истодааст, зебо гашта истодааст. Душанбе шаҳре аст ки бо он фахр бояд кард. ҳар як тоҷикистонӣ бояд фахр кунад ба хотири он ки инҷо пойтахти кишвар аст, онҷо марказ, онҷо қалби Тоҷикистон аст ки дар масири зиндагӣ, дар масири ҳаёт
дар тапиш аст. хуб дар тамоми кишвар масалан аз пойтахт оғоз мешавад корҳои нек, ободонӣ, созандагӣ ва дар арафии 35-солаги истиқлоли давлатии Тоҷикистон мо мебинем ки имрӯз душанбе бениҳоят зебо гаштааст. танҳо бинед ки дар моҳи март меравед ки тамоман ҳамин лолаҳое ки дар душанбе шинонида мешавад касро мафтун мекунад. ба мисоли атласу дебо аст зебоиҳои гулҳои душанбе. ва масалан дар фасли тобистон меравед ки он азамати дарахтҳою чанорҳою арчаю арару сарву дигар дарахтҳо аст ки ҳам соии хуб медиҳад, ҳам ба кас ҳаловат мебахшад. ва ба ҳамин ҳашамат имрӯз мебинем ки биноҳои баландошона пештар ку масалан як-ду бинои баландошона буд. имрӯз дар душанбе шуморашро намедонед ки чанд масалан бинои бисёр ошёна аст, бисёр табақа аст ва ҳамин гувоҳи он аст ки дар замони истиқлол унсурҳои меъмории миллию аврупоӣ яъне ба ҳам омезиш ёфтаанд ва як шаҳри нави замонавии душанбе гаштааст. яъне шаҳре ки ба шаҳрҳои пешрафтатарин ба шаҳрҳои ободтарини ҷаҳон метавонад ки ба сабқат бошад, метавонад ки дар қиёс бошад. ва чанд маротиба масалан аз хориҷи кишвар ҳамзабонони мо омада буданд ва як гапро гуфтанд, ҳамин чизро ман аз шабакаҳои иҷтимоӣ хондам, гуфтанд ки ана ҳамин дар гирду атрофи масалан боғи парчами миллӣ муҷассамаҳои масалан курушу дигар бузургои миллат аст, гуфтанд ягона аз кишварҳои форсизабон кишваре ки вориси ориёё ҳаст ҳамин Тоҷикистон аст. эътироф карданд, ба он хотир эътироф карданд ки дар ин ҷо масалан муҷассами ҷамшед буд, муҷассами куруш дигар бузургҳои ориёӣ ҳаст. яъне мо ҳам таъриха зинда кардем, ҳам шаҳри пойтахт ба мисоли пойтахт кардест. хушбахтона имрӯз хуб ғайр аз биноҳои баланде ки мо мегӯем дар поён дар кӯчаҳо ҳам аллакай баъзе унсурҳои бисёр хуб ба вуҷуд омадааст. масалан хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ хуб дар душанбе аллакай ба дараҷаи аъло аст, ба дараҷаи олӣ расидааст. ё ин ки масалан роҳҳоро мегӯед ки роҳҳо чӣ хел обод ҳастанд дар худи душанбе, дар дигар чиз. хуб боз мебинем ки дигар навъҳои хизматрасониҳои муосир дар душанбе сол аз сол, рӯз аз рӯз ба вуҷуд меояд ва шаҳрро обод кардан ба фикри ман қаҳрамонӣ аст. яъне як пойтахти намунавӣ дар ҷаҳон нишон додан. ин обрӯи фақат давлат нест, ин обрӯи ҳар як нафар шаҳрванди Тоҷикистон аст ки чунин пойтахт дорад, чунин маркази масалан зебо, маркази дилкаш ва маркази тамошобоб дорад. мавриди зикр аст ки таи 7 соли охир бо талошҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе пойтахти Тоҷикистони бииштосо симои тозае ба худ гирифт. ҳамин ташаббус ва кӯшишу талошҳои раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эюмалӣ буд ки пойтахти мамлакат шаҳри душанбе аз ҷиҳати зебоию озодагӣ, инфрасохтор, бунёди корхонаҳои хурду бузург ва боғу гулгаштҳои барҳаво ба яке аз шаҳрҳои зеботарин ва пешрафтатарин табдил ёфта дар рӯйхати амтарин шаҳрҳои дунё ҷой гирифтааст. таваҷҷӯҳи оламиён ба ин шаҳри рӯ ба рушд хоса мебошад. равшанфикрони олам ба шаҳри душанбе ҳамчун маркази маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ва оинаи миллати соҳибтамаддуни тоҷик унвони оромшаҳри ҷаҳон доданд. дар асл имрӯз сокинони пойтахт дар фазои орому осуда ва дар заминаи пойдории истиқлоли давлатӣ ба дастоварду муваффақиятҳои беназир комёб гардиданд. дар заминаи баланд шудани сатҳи иқтисодиёт, амалӣ гардидани дигаргунсозиҳо дар соҳаҳои инфрасохторию хизматрасонӣ ва вусъат ёфтани корҳои ободонию созандагӣ давоми чанд соли охир пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон ба макони баргузории ҳамоишҳои сатҳи баланд табдил ёфтааст. душанбе шаҳри орзуҳо, душанбе қалби Тоҷикистони соҳиби истиқлол, душанбе ифтихори тамоми пиру ҷавони Тоҷикистон, душанбе хонаи тоҷикони ҷаҳон. дар воқеъ пойтахти мамлакат шаҳри душанбе дар доираи ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва тадбирҳои саривақтии раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба як шаҳри пешрафта ва шаҳри орзуҳо табдил ёфтааст. ин ҳама пешрафт ва ободию осоиштагӣ танҳо ба хотири зиндагии шоистаи мардум аз ҷумла сокинони душанбешаҳр равона гардидааст.
танҳо мо ҷавононро лозим аст ки ба қадри истиқлол озодӣ ҳамдигарфаҳмӣ бирасем ва бо аз худ намудани илмҳои муосир тоҷикистони азизро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намоем. Аҳдин Нурулло, Маъруфи Абдулло, Умед Қаюмзода, шаҳри Орзуҳо, Ахбор. барномаи ахборро идома медиҳем. роҳҳои валангор, муассисаҳои таъмирталаб ва иншооти дигари берун аз таваҷҷӯҳ. хулоса чуноне ки дар урфият мегӯянд ранг бину ҳол пурс. ин ҳама танҳо дар як ҷамоати деҳоти ба номи Садриддин Айнии ноҳияи Варзоб аст. дар марҳилае ки имрӯз ҳадафҳои рушд бо нақшаҳои мукаммал аз ҷумла тасмимҳои ободонӣ ба ифтихори таҷлили сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳо бо суръат ҷараён дорад, дар ҳудуди шаҳраку ҷамоатҳои ноҳияи Варзоб иқдоми созанда дар ҳисоботҳост. ҳолати воқеӣ дар гузориши навбатӣ. ноҳияи Варзоб роҳи ҷамоати деҳоти ба номи Садриддин Айнӣ дар робита ба амалӣ кардани нақшаҳои ободонӣ ба ифтихори пешвози санаҳои фархунда маълумоти корҳои иҷрошуда рӯи варақ бо суръат мураттаб ва пешниҳод мегарданд, аммо ҳолати воқеӣ комилан баёнгари вазъи дигар. мо сокинои ҳамин ноҳияи Варзоб қишлоқи Харангони боло раҳ дар ягон ҷо туғрӣ намегирад. ин ҳоли бо соз айози бо болотар раве уҷа лойқаи камаз рус меша. ин мошинои майдара усмоне ҳар як ямае ки ягон каса намепурса айд навишта намурдем ягон чора ягон кас намебинад. ин ҳами ай вақте ҳами дулано сар кардан ҳами раҳ да гаштана ҳама асфалт парид рафт дига ягон кас ягон чида аҳамият намегирад. роҳи ҳудуди ҷамоати деҳоти ба номи Садриддин Айнӣ солҳост ки чунин ҳол дошта. аз ҷониби сокинони маҳал чун мушкилоти асосӣ баён мегардад ки баҳри таъмиру навсозии он то ин дам ҳеҷ тадбире андешида нашудааст. ба гуфтаи масъулини идораи ҷамоати деҳоти ба номи Садриддин Айнии ноҳияи Варзоб дар ҳудуд тадбирҳои созанда зиёд амалӣ мешаванд. дар ин асос роҳ низ нигоҳубин ва таъмир мегардад, аммо бо сабаби ҳаракати нақлиёти буркаши марбут ба корхонаҳои азими саноатӣ ин масир валангор шудааст. минтақаи мақсад чи доранда конои вай аса санг аста агар каса ҳисоби долано мақсад мегарданд. ҳолати роҳ ака хеле огоҳ ҳастанд аз ҳолати роҳ. сокинон ба мо муроҷиат мекунанд, ба ҳукумати ноҳия муроҷиат карагиянд. моҳи беайб. ба ибораи дигар мо бурунро нангарему қолро, мо дарунро бингарему ҳолро. вазъи воқеӣ дигар аст. азми қавӣ ва тасмимҳои созанда дастҷамона ҳар мушкилотро рафъ менамояд агар завқ бошад. ҳолати қабати якуми биное ки шумо нишастед огоҳ ҳастед? огоҳ ҳастем. ба кадом хотири хеле? таъмир талаб кадом вай кардагем. аз ҳисоби чи буҷет маблағ зуришаиста ман тиризошо намаша таъмир мераста. поён як ҳамон мизи ҳарбимо дига ҳама ҳуҷраҳои коримо боло да. уҷа китобхона дорем мо. бинои ҷамоати деҳоти ба номи Садриддин Айнӣ аз серкорӣ ва амалисозии нақшаҳои ободонӣ гӯё масъулин барои даргоҳи худ комилан вақт надоранд. мактаби омодасозии ронандагон, коллеҷи тиббӣ ва як қатор номҳои дигар марбут ба иншоотест ки каме болотар аз идораи ҷамоат ҷойгир аст, аммо аз ҳолати воқеи он касе хабар надорад. дар асоси ҳадафҳои самарбахш иншооти мазкур аз рӯи нақшаҳои мушаххас борҳо мавриди истифода қарор гирифтааст, аммо аз чӣ бошад имрӯз ба чунин ҳол рӯбарӯст.
дар дохили ин бино ҳатто маркази рушди ҳунарҳои мардумӣ ташкил гардидааст ки аз бетаваҷҷӯҳӣ ва саҳлангорӣ имрӯз ба нестшавӣ мерасад. ҳангоми муроҷиат соҳиби аслии иншоот ва ин дороиҳо пайдо нагардид, зеро масъулини ҷамоати деҳот бардошти муассисаи таҳсисоти миёнаи умумии рақами 28 ба номи Заранг Сулаймонов ва ин муассиса мансубиятро бар дошти ҷамоат вогузор менамоянд. хулоса иншооти бесоиб. муассисаи таҳсисоти миёнаи умумии рақами 28 ба номи Заранг Сулаймонов. дар ин муассиса бештар аз 1000 талаба таҳсил менамоянд. инак то оғози соли нави таҳсил низ рӯзҳои ба шумор мондааст, аммо бино ва аксар синфхонаҳои мактаб то ба ҳол таъмирталаб. дар ин муассиса танҳо дар як ва ё ду синфхона ҳамакнун рангуборкунӣ оғоз шудааст, ҳолон ки корҳои таъмирӣ бояд то 10 август пурра амалӣ карда шавад. дар дигар муассисаҳои таълимӣ бошад, таъмир умуман оғоз нагардидааст. то 10 август баъд мо ба таъмир мекардем шумо. аз расити молия баъд маблағ ҷудо мешуд, тоза ҷудо шуда неста, мумкин то рӯзи сешанбе чоршанбе таъмир кунем. наздики 300 хонанда интизор аст ки бо оғози соли нави таҳсил муҳассилин бо ифтихор ба ин даргоҳ меоянд. нақшаҳо низ дар пеш. ин мактаб бинои шахсӣ шумо ҳама хисос кардем ва накардем шумо. ما طلبات كوكب ما يمكن نقول بارتيشن دوارهیم و میکنیم شما یا برای می داره تریزن داشت بود تریزن 60 موندن وای بود تو باده کی وای در کلم شما نمیدونی باروده مکتب نیست نه اینش ҳамин гуна каме болотар муассисаи таҳсисоти миёнаи умумии рақами 29 амал менамояд ки бинои он низ кӯҳнаву фарсуда буда ташвишовар мебошад. дар ин муассиса низ хонандагони зиёд ба таҳсил фаро гирифта мешаванд, аммо мушкилоти норасоии ҷойҳои нишаст ва ҳолати воқеӣ китобу дигар аёниятҳои дарсӣ мушкилотест ҳалталаб. طبق اطلاع مسئولین با سبب تا به حال جدا نگردیدن مبلغ تعمیر مؤسسه‌های نامبر شده فعالیت را باز در چنین حالت ادامه خواهند داد، اما در اصل با اکثر این مؤسسه‌ها علاقه در ماه ایول مبلغ جدا گردیده است. خوجا باغداری دارم عملی کردن گویا کارهای سازندگی در این جماعت بیانگر آن است که با حسابات چندین ورق دیگر پر می‌گردد، اما مشکلات همان پابرجاست. عجیب آن است که نخود راهبریت یا خود مسئولین ناحیه ورزو بار برای شناسایی با روند کارهای آبادانی و نقشه‌ها بهر پیشواز سزاوار جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی طریق این راه حرکت نکرده باشند. در عکس حال احتمال تنها به خاطر تعمیر طلب نگردیدن نقلات خود چراها اندیشیده میشد. وضع بیانگر آن است که هدف و نقشه‌ها روی کاغذ و حالت واقعی روی راه است. برای عملی کردن هدف‌های سازنده بهر نکاحالی مردم امکانات مهیاست. در این سمت چنانه که پیوسته میگوییم تنها ذوق و زیبایی پرستی لازم. فخرالدین محمد یوسف، فردوسی بابانظر، اخبار، جماعت دهاتی به نام صدرالدین عینی، ناحیه ورزاب.
дар шаҳри Панҷакент ду ҳавзи шиноварӣ бо шароити хуб барои обозӣ ба сокинон пешниҳод шудааст. аммо ин ду ҳавз бо дар назардошти талаботи шаҳрвандон хоса наврасону ҷавонон ба шиноварӣ басанда нест. дар маркази шаҳри Панҷакент ҳавзи калони шиноварӣ мавҷуд буда солҳои зиёд фаъолият намекунад. агар ин ҳавзи муҳташам таъмиру азнавсозӣ шаваду ба фаъолият оғоз кунад, талаботи сокинон ба обозӣ дар фасли тобистон пурра қонӣ мегардад. гузориши Далери Бозор ва Самариддин Давлатзода. ҳамасола дар фасли тобистон ва бо гарм шудани ҳаво хоҳиш ва эҳтиёҷи мардум ба обозӣ намудан зиёд мегардад ва бо мавҷуд будани ҷойҳои махсус ва ҳавзҳои ба талаботи имрӯзаи обозӣ ҷавобгӯ метавон ин эҳтиёҷ ва хоҳиши мардумро иҷро намуд ва ҳамин гуна аз ҳодисаҳои эҳтимолии ғарқшавӣ пешгирӣ кард. дар шаҳри Панҷакент ҷиҳати ба обозӣ ҷалб намудани сокинон хусусан ҷавонон ду макони шиноварӣ, яке дар истироҳатгоҳи Бешазор ва дигар дар боғи Камоли Хуҷандӣ фаъолият мекунанд ки имрӯзҳо дар хизмати сокинон мебошанд. дар истироҳатгоҳи Бешазор барои кӯдакон ҳавзи алоҳида, калонсолон алоҳида ва ҳамин гуна занон низ ҳавзи алоҳида сохтаанд ки ин барои истироҳату обозӣ ва ҳамин гуна аз гармои шадид эмин мондани тамоми табақаҳои аҳолӣ хуб мебошад. ҳамчунин барои бехатарии сокинон дар ин ҷо навбатдорону назоратчиён низ таъин гардиданд то аз ҳодисаҳои эҳтимолӣ хусусан ғарқ шудани обозон пешгирӣ карда шавад ки ин хуб мебошад. дар ҳавзи боғи Камоли Хуҷандӣ низ барои шиноварӣ намудан то андозае шароит фароҳам гардида ва сокинон гурӯҳ барои обозӣ намудан меоянд. аммо дар ин баробар дар маркази шаҳри Панҷакент ҳавзи муҳташами шиноварӣ мавҷуд аст ки соли ҷорӣ ягон рӯз кор накардааст ва дараш баставу ҳавзаш беоб аст ва шояд чанд солест ки ҳамин гуна ба ҳоли худ истодааст. чунин ба назар мерасад ки ин ҳавзи шиновариро на барои обозӣ намудани мардум, балки барои банд намудани як қисмати шаҳр сохтанд ва ҳамин гуна мунтазиранд то кайф фарсуда шуда рӯ ба вайроншавӣ меорад. дари бастаи он имкон надод то мо аз ҳоли даруни он бохабар шавем, аммо чуноне ба мушоҳида мерасад баъзе аз қисматҳои беруни бино аз таъсири боду борон ва ё бемасъулиятӣ касе ба вайроншавӣ шурӯъ намудааст ва ҳамин гуна дарахтони атрофи он низ ҳоли табоҳ доранд. ин ҳавзи шиноварии болопӯшида соли 2008 сохта шуда шояд ягона дар водии Зарафшон бошад ва таи солҳои охир дар тавозуни мактаби варзишии шаҳри Панҷакент қарор дорад. раҳбарияти мактаби варзишӣ дар суҳбати телефонӣ иброз дошт ки худи муассиса имкони ба кор даровардани ҳавзи шиновариро надорад, аммо барои боз намудани дарҳои ин ҳавзи шиноварӣ барои сокинон бо чанд соҳибкор ба мувофиқа расидааст ва дар рӯзҳои наздик барқарор намудани он шурӯъ мешавад. агар ин ҳавзи муҳташами шиноварӣ таъмир ва дар хидмати мардум ҳодисаҳои нохуш дар кӯлу дарёҳо низ коҳиш меёфт ва ҳамзамон мардум имкони истироҳату фароғати муносибтареро дар ҳавои гарми тобистон ба даст меоварданд, чизе ки бо дари пӯшидаи ҳавзи шиноварии шаҳри Панҷакент имрӯз надоранд. та як моҳи охир ҳаво дар Тоҷикистон хеле гарм гардида ва ҳамин гуна гармии ҳаво то 15-20 ва шояд то як моҳи дигар дар ҷумҳурии Тоҷикистон боқӣ мемонад ва албатта дар ин рӯзҳо хоҳишу эҳтиёҷи мардум барои обозӣ хеле зиёд мегардад. аммо чуноне ба мушоҳида мегардад бо сабабҳои номаълум ҳавзи муҳташами шиноварӣ дар маркази шаҳри Панҷакент имрӯзҳо фаъолият намекунад. сабабҳои фаъолият нанамудани ҳавзи шиновариро гуногун арзёбӣ мекунанд, аммо агар мутасаддиён бо шавқи баланд ва хоҳиши зиёд ҳавзи шиновариро ба кор меандохтанд дар баробари оне ки даҳову садҳо ҷавонон эҳтиёҷ ва хоҳиши обозии худ ва шиноварии худро бароварда мекарданд, дар ин баробар боз чандин сокинони дигар соҳиби ҷойи кор ва маоши хуб мегардиданд. аммо чуноне ба назар мерасад касе аз пай ислоҳ ва ба кор даровардани ин то имрӯз нестанд. Далери Бозор, Самариддин Давлатзода, шаҳри Панҷакент барои барномаи ахбор. шаҳри Гулистон яке аз маконҳои сайёҳӣ дар мамлакат маҳсуб меёбад. бо фароҳам овардани имконоту инфраструктури зарурӣ дар ин самт минтақаи мазкур метавонад барои сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ макони писандида гардад. ҳамчунин сохтмони иншооти таъиноти гуногун ҷараён дошта, идея аз он то 33-юмин солгарди истиқлоли давлатӣ ба истифода дода мешавад. тафсилоти бештар дар гузориши Манучеҳр Ализода. мо мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон зери осмону сипари бебаҳо
истиқлоли давлатӣ зиндагии осуда дорем. Ин дастоварди муҳими миллати тоҷик ки бо талошу заҳматҳои пешвои миллат насибамон гашт, инак ба баҳори 33-мини худ расид ва мо имрӯз дар остонаи ҷашни рӯзи истиқлоли давлатии ватани хиш қарор дорем. Бахшида ба истиқболи ҷашнҳои миллӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат корҳои созондагиву ободонӣ бо маром идома доранд. Имрӯз аз раванди ободонии шаҳри Гулистон хоҳем гуфт. Бахшида ба ҷашни истиқлоли давлатӣ дар ҷамоати шаҳраки Сирдарёи шаҳри Гулистон бинои нави маркази саломатӣ сохта шуда, айни ҳол корҳои ороишии дохили бино ҷараён доранд. бинои маркази саломатӣ аз 2 ошёна, 12 утоқи корӣ ва 1 маҷлисгоҳ иборат аст. ҷиҳати солимии аҳолии шаҳрак ва расонидани кӯмаки тиббӣ, бунёду фаъолияти маркази саломатӣ заруру ба манфиат хоҳад буд. иншооти ҷашнӣ буда дар назар аст ки то рӯзҳои истиқлолият ва истифода дода шавад. бо таҷҳизотҳои замонавии тиббӣ муҷаҳҳаз гардонида мешавад. ба ғайр аз ин муассиса дар шаҳраки Сирдарё муассиса вуҷуд надорад тиббӣ. То ин вақт муассиса вуҷуд дошт, лекин дар ҷои номутобиқ қарор дошт. зиёда аз 5000 нафар аҳолии шаҳрак инҷа хизмат мерасонад муассиса. дар ҷамоати шаҳраки мазкур сохтмони майдончаи варзишӣ низ оғоз гардидааст ки дар он майдон барои футбол, волейбол ва баскетбол пешбинӣ шудааст. ҳамчунин бунёди чойхона ва маркази хизматрасонӣ низ ҷараён дошта, дар нақша аст ки то ҷашни истиқлоли давлатӣ иншооти мазкур ба истифода дода шаванд. сохтмони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тиглат ки бо истеҳсоли рангҳои ороишии сохтмонӣ ва хокаи хушки сохтмонӣ фаъолияташ ба роҳ монда шудааст, идома дошта, дар нақша аст ки дар арафаи ҷашни наврӯзи байналмилалии соли 2025 корҳои сохтмонии худро ба анҷом расонда, фаъолияти пурраи истеҳсолиро оғоз намояд. дар ҳоли кунунӣ шумораи кормандон 44 нафарро ташкил медиҳад ва баъд аз ба фаъолияти пурра оғоз кардан шумораи кормандон 70 нафарро дар бар хоҳад гирифт. корхонаи мазкур 20 намуди ранг ва хокаи хушки сохтмониро истеҳсол хоҳад кард. минтақаи саноатии шаҳри Гулистон. дар минтақаи мазкур ба далели муовини аввали мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Гулистон наздики 30 корхона ҷой дорад. яке аз онҳо ки дар майдончаи кушод аз сифр бунёд ёфта, айни замон корҳои омодасозӣ ҷараён доранд, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Абдуллоев Саидбой аст ки фаъолияти худро дар истеҳсоли ноқилу кабелҳои барқӣ ва қубурҳои чиндоршуда ба роҳ мондааст. корхонаи мазкур низ дар назар аст ки дар арафаи истиқболи ҷашни истиқлоли давлатӣ имсол ба истифода дода шавад. нақшаву ҳадафҳои корхонаи мазкур дар як моҳ истеҳсоли 300 километр кабел ва 10 километр қубурҳои чиндор мебошад. қубурҳои чиндор ҳамчун қабати муҳофизатӣ ва изолятсионӣ истифода мешаванд. корхона айни ҳол дар ҳолати озмоишӣ қарор дорад. бахшида ба рӯзи истиқлолияти давлатӣ корҳои сохтмонӣ ба анҷом расида пурра мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. дар корхона 30 нафар коргарон кору фаъолият мебаранд. ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат ҷаноби олӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории худро баён мекунем ки ба мо соҳибкорон чунин шароитро фароҳам оварданд ки мо метавонем чунин коргорро бунёд кунем. шаҳри Гулистон аз ҷиҳати иқлим ва боду ҳаво барои истироҳат дар фасли тобистон мосу мусоид аст ва фаъолияти лагерҳои мактабӣ дар шаҳри мазкур хуб мебуд. аммо дар ҳоли кунунӣ дар шаҳр танҳо як лагери мактабӣ фаъолият мекунаду бас ва он ҳам дар охири моҳи июл кори имсолаи худро ба анҷом расондааст. аввалан он ки таътили тобистонаи хонандагони макотиби таҳсилоти умумӣ дар мамлакат то охири моҳи август идома меёбад ва баъдан агар дасти кам боз якчанд лагерҳои дигари мактабӣ дар шаҳри мазкур бунёд мегардиданд, барои истироҳату фароғат ва обу тоби хонандагони макотиби миёна хуб мусоидаткунанда мебуд. шаҳри Бӯстон дар соҳили баҳри Тоҷик қарор дорад ва бунёди лагерҳои мактабӣ ҳамчунин инфрасохтори сайёҳӣ обрӯу нуфузи шаҳри Гулистонро на танҳо дар мамлакат, балки берун аз он ҳам дар воқеият метавонад боло барад. раванди корҳои бунёдкорӣ дар ин самт бояд ба роҳ монда шаванд ва ё ба қавли Сицерон хоҳиш, ҳадаф, нақша, амал ва масъулият. зимнан намунаи дар воқеият амалӣ шудани гуфтаи мазкурро дар пойтахти мамлакат метавон дид ки хоҳишу ҳадафу нақшаву амал бо дарки масъулияти баланд бо маром иҷро шудан дорад. манӯчер Ализода, Беҳрӯзи ҷумъа, ахбор. дар маркази ноҳияи Шуғнон шаҳраки Ваҳдат ба ифтихори 33-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии фарҳангӣ фароғатӣ таҳти унвони шоми истиқлол доир гардид. гузориши Моира Тоир.
طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شغنان بخشیده و 33مین سالگرد جشن بزرگ ملت تاجیک استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان رفته در مرکز ناحیه شغنان چاره‌بینی فرهنگی فراغتی شام استقلال دایر می‌گردد. در چاره‌بینی نوبتی اهل فرهنگ جماعت دهات میرزاجان شیرینجانов هنرنمایی نموده کمپوزیسیای زیبای ایدانه را منظور ساکنان گردانیدند. در آغاز چاره‌بینی گفته شد ناحیه شغنان ناحیه مرکزی ولایت مختار کوهستان بدخشان بوده، یکی از ناحیه‌های کلانترین منطقه به حساب می‌رود. شغنان در طول 33 سال دوران صاحب استقلالی وطن به مراتب پیش رفته تشکیل کارگاه و کارخانه‌ها و تأسیس جای‌های نو کاری، کارکرد میوه و سبزیجات به بازار برآوردن محصولات خودی و استحصال محصولات وطنی در ناحیه با مرام جریان دارد. خرد بزرگ ناحیه با بولیده خاطره تام در این بزم ایدانه اشتراک داشته با شکرگزاری از آبادی و فضای تنج وطن از نکهت دوران صاحب استقلالی بهره برداری نمودند. باید گفت که همساله ساکنان ناحیه شغنان جشن استقلالیت وطن را با دستاوردهای نظررس استقبال می‌نمایند و امسال نیز چون خانه‌های نیک ده‌ها شاهکاری‌ها در قلمرو شغنان زمین مورد عمل قرار گرفتند. در سر تا سر کشور مردم سربلند تاجیک، مردم تمدن آفر و تمدن پرور شکرانه استقلالیت میکنند. البته استقلالیتی که امروز ما داریم ثمره زحمت‌های شبانه روزی پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ایمومالی رحمان میباشد. امروز در کشور همروزه پدیده‌های نوی با وجود میآیند. با استفاده دادن مؤسسه‌ها، با استفاده دادن کودکستان‌ها، با استفاده دادن طبابتخانه‌ها و بنگاه‌های طبی و راه‌ها و کوپرک‌ها، اینا همشون میوه‌های شادبار استقلالند. تنها برای هر یک فرد تاجیک امروز ضرور است که گرد حکومت کشور، گرد پیشوای معظم ملت با هم نزدیکتر و نزدیکتر شوند، وحدت ملی را حفظ نمایند و همیشه مثل امروز در فضای صلح و دوستی، در فضای صلح و آبادی، در فضای آزاد کشور آزادانه نفس بکشیم و بزمای تویانه و بزمای ایدانه بیاراییم. شغنان زمین در دوران صاحب استقلالی وطن شکوفان است و طول 33 سال به یک منطقه کوهی زیبای پرتراوت تبدیل یافته. هر یک جماعت دهاتی آن دارای بنگاه طبی، کارگاه و کارخانه‌های گوناگون و ده‌ها مرکزهای خدمت رسانی هر یک دهه دارای مؤسسه تعلیمی، مرکز انکشاف بروقتی کودک و میدانچه ورزشی میباشند و ده‌ها ساختمان و بنیادکاری‌ها در حدود ناحیه عین زمان ادامه دارند. خوشبخت هستیم که در چنین دولت صاحب استقلال دنیوی و حقوق بنیاد عمر به سر میبریم. بگذار در خاندان هر یک تاجیک و تاجیکستانی صلح و آرامی فرما باشد. مرکز ناحیه شغنان شهرک وحدت خودزاده دوران صاحب استقلالی وطن می باشد. امروز این شهرک همچون مرکز ناحیه روز از روز آباد و زیبا گردیده به حالت کنونی 118 انشاءات با مبلغ عمومی 91 میلیون سومانی مورد استفاده قرار داده شدند. از بنای مقامات محلی حکومت دولتی ناحیه شغنان سر کرده تا عادی‌ترین مرکز خدمت رسانی در اینجا بنیاد یافته. مرکز ناحیه از فروزانکنی شبانه پر تامین بوده به یک مکان تماشاباغ تبدیل یافته است. خرد بزرگ مرکز ناحیه در فضای تنج و امان و نکهت وحدانیت هر شامگاه هم به گشت و گذار برآمده از این دیار شکوفان بالیده خاطری دارند. امروزها که تا جشن استقلالیت وطن هفته‌های به شمار ماندند، ساکنان ناحیه شغنان در فضای دف و دایره با موسیقی حلاوت بخش و پیشواز استقلالیت وطن آمادگی کامل دارند. ساکنان ناحیه شغنان بر حال و درک می‌نمایند که همه این آبادی و سازندگی به مثل و مانند محض توسط استقلالیت وطن نصیب آنها گردیده است. برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه شغنان برای سال‌های 2020-2025 و نیم ساله حوالی سال 2024 از 78 بند با ارزش خرجنامه‌ای 93 میلیون سومانی عبارت بوده. وابسته به درآوردن تغییر و اضافه‌ها به این برنامه 138 انشاءات مهم برای خواجگی خلق مورد از نوسازی قرار دارند. در چاره‌بینی فرهنگی فراغتی ضمن ابراز سخنرانی‌ها قرار شد که همکاری مقامات ناحیه شغنان با صاحبکاران در سطح بلند قرار داشته. صاحبکاران محلی در
дар ободии минтақа саҳми арзанда доранд. фароғату истироҳати хуби сокинони ноҳия, таъмини зиндагии шоиставу сазовор низ натиҷаи ин даврони босубот мебошад. сокинони ноҳияи Шуғнон ба ояндаи шукуфо ва пешрафти беназири ватани нозанин боварӣ ва умеди комил дошта, ҳар яки онҳо дар рушди корҳои бунёдкориву созандагиҳо худро муваззаф медонанд. шоми истиқлоли ноҳияи Шуғнон ба ҳиди ҳақиқӣ ва базми таронаву суруд табдил ёфта ва сокинони маркази ноҳия болида хотирӣ ва накҳати идонаро эҳдо намуд. моҳираи тоҳир, муборакшои рустам, ноҳияи Шуғнон, ахбор. дар шаҳри Душанбе имрӯзҳо ярмаркаи фурӯши либоси мактабӣ идома дорад. Комрон Одиназода гузориш медиҳад. таъмини хонандагон бо либосҳои мактабӣ истеҳсоли ватанӣ аз масъалаҳои муҳим маҳсуб шуда, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт пайваста тадбирҳои судманд меандешанд. ба ин масъала асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. дар ин замина истеҳсоли либосҳои мактабӣ дар мамлакат афзоиш ёфта, ба ин восита ҷойҳои нави корӣ таъсис ва ҳамзамон хонандагони кишварро бо либосҳои хушсифати арзон таъмин менамоянд. дар ярмаркаи доиму амалкунанда намоиш фурӯши либосҳои мактабӣ воқеъ дар ноҳияи Исмоили Сомунӣ дар назди ҷамъияти саҳомии кушодаи Гулистони Душанбе ба роҳ монда шудааст. иттиҳодияи истеҳсолии ҷамъияти саҳомии кушодаи Гулистони Душанбе духти либоси мактабиро дар асоси талаботи дастурамали либосҳои тавсиявӣ барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ба роҳ мондааст. агар солҳои пеш баъзе аз сокинон аз сифату тарҳи либосҳои ватанӣ изҳори нигаронӣ доштанд, имрӯз баръакс сифати онро хуб арзёбӣ менамоянд. дар пойтахт иқтидори корхонаҳои дузандагӣ баҳри пурра намудани хонандагон бо либоси мактабӣ басанда буда имконияти фароҳам оварда шудааст ва хонандагон ба пуррагӣ бо маҳсулоти хушсифат таъмин мегарданд. ҳамзамон дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди чеварони Лола ва бозори Меҳргон низ ярмаркаи фурӯши либоси мактабӣ ташкил шудааст. бо қарори раиси шаҳри Душанбе аз 1 август ярмаркаи либоси мактабӣ шурӯъ шуд то 1 сентябри соли равон. мо низ тасмим гирифтем аз ин иқдом ақиб намонда маҳсулоти корхонаи худро ба фурӯш гузошта хонандагони муассисаҳои миёнаи шаҳри Душанберо бо либоси ягонаи мактабӣ таъмин намоем ва бо нархи дастрас. ба 1 август сар шуда ярмаркаи мактабӣ то 31 августа назар ба бозор нархҳои ярмарка арзонтару хубтар аст, сифатшам хуб аст. марҳамат кунед падару модарон бар ярмаркаи мактабӣ. инчунин дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бозори Ховарон намоишфурӯши либоси мактабӣ ҷараён дорад. ярмаркаи фурӯши либос ва лавозимоти мактабӣ дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе ҷиҳати дастрасии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо либос ва лавозимоти мактабӣ роҳандозӣ мешавад. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Восе корҳои ободониву созандагӣ идома дошта. аз 408 иншооти ба нақша гирифта шуда то имрӯз 217 иншооти таъиноти гуногун сохта мавриди истифодабарӣ қарор дода шудааст. Анваршо Сайдализода гузориш медиҳад. дар доираи тадбирҳои ободонию созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳрак ва ҷомаатҳои деҳоти ноҳияи Восе бунёду навсозии 408 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. аз ин шумора то имрӯз 217 иншоот сохта мавриди истифода қарор гирифта, 28 иншоот ба соҳаи маориф, 29 иншоот соҳаи тандурустӣ, 20 иншоот ба соҳаи варзиш, 81 иншоот соҳаи саноат, 10 марказҳои савдову хизматрасонӣ, 10 километр таъмиру барқарорсозӣ ва мунфаршкунии роҳҳо, инчунин кашониндани хатҳои оби нӯшокӣ дар чандин деҳаҳоро дар бар мегирад. корҳои ободонию созандагӣ дар ноҳия бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҷалби шарикони рушд ва соҳибкорони бонангу ори маҳаллӣ идома дорад. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Восе бунёд ва аз навсозии 408 иншоот ба нақша гирифта шудааст. дар ин замина саҳми соҳибкорон низ бениҳоят зиёд аст ки марказҳои хизматрасонӣ, иншоотҳои варзишӣ, пулҳо, роҳҳо яъне мунфаршу сан 5 фаш گردیده ایستاده است. انشاءات های بلنداشتگان نیز طبق نقشه گنرالی 408 انشاءات با نقشه گرفته 28 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 ان
аз тарафи соҳибкоро сохтмонон низ бо маром идома дорад. Мақомоти ҷои ҳокимияти давлатии ноҳияи восе ҳар як иншооте ки дар он сохтмон рафта истодааст зери назорат гирифта аз масъулияи баландсифати ватанӣ ва хориҷӣ аз рафти корҳо дар сохтмонҳо назорати ҷиддӣ бурда истодааст. дар партави сиёсати созандаву бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бобати вусъат додани корҳои созандагӣ бахшида ба сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон корҳои омодагӣ ба ин ҷашни бузурги миллӣ дар ноҳияи восе вусъати тоза пайдо намудааст. дар ин замина айни ҳол дар маркази шаҳрак ва ҷамоатҳои деҳоти ноҳия корҳои сохтмонӣ дар иншооти гуногуни ба нақша гирифта шуда аз он ҷумла дар бинои баландошиёнаи манзили иstiqomati, бинои маъмурии ҷамоати деҳоти Гулистон, муассисаҳои таълимию то мактабӣ, тандурустӣ, варзишӣ ва роҳҳои маҳаллӣ идома дошта, дар корҳои сохтмонӣ беҳтарин мутахассисону сохтмончиён ҷалб гардиданд, ки ба сифат ва муҳлати иншооти бунёдшаванда таваҷҷӯҳи зарури равона менамоянд. Сокинон ва соҳибкорони баромади ноҳияи восаи вилояти Хатлон бо азму талошҳои ҳамаҷониба ва иродаи қавӣ саъю кӯшиш менамоянд, ки дар корҳои ободонию созандагӣ пайваста фаъолона иштирок намуда дар шукуфоии ин гӯшаи Тоҷикистони азизамон саҳми босазои хешро гузоранд. иқдоми накӯҳу шоиста дар шаҳру ноҳияҳои кишвар бахусус ноҳияи восе боиси зебову назарабо беҳ гардидани инфрасохтори марказ ва деҳоти ноҳия, рушди иҷтимоию иқтисодӣ, фароҳам сохтани ҷойҳои нави корӣ ва дар маҷмӯъ беҳтару хубтар шудани сатҳи некӯҳаволии сокинон заминаи мустаҳкам мегузорад. тавре иттилоъ дода шуд дар робита ба иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва татбиқи нақшачорабиниҳо оид ба омодагиҳои ҳамаҷониба ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ масъулони ноҳияи восе масъулияти дучанд эҳсос намуда минбаъд низ бо истифода аз шароиту имконоти мавҷуда корҳоро дар ин самт ҷонок менамоянд. Анваршод Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи восе, ахбор. имрӯзҳо дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷиҳати омодагӣ ба соли хониши нав, таъмиру навсозии биною синфхонаҳо идома дорад. гузориши ҳамкорони мо. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров солҳои охир бо бунёду ба истифода додани биноҳои нави мактабу кӯдакистонҳо шароити таълиму тарбия ба замони муосир мутобиқ карда мешавад. дар давраи таътили тобистона таъмиру муҷаҳҳаз намудани синфхонаҳои таълимӣ низ аз воситаҳои муҳими фароҳамсозии шароиту имконият барои хонандагон дар соли таҳсили 2024-2025 мебошад. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 26 ҷамоати деҳоти ба номи Ҳайдар Усмон 42 синфхона аз таъмир бароварда шуда имрӯзҳо рангу бори намои берунии бино роҳравҳо идома дорад, ки рӯзҳои наздик корҳо ба пуррагӣ анҷом меёбад. дар ин муассиса 1190 нафар хонанда таҳсил менамояд. корҳои таъмирӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 25 ба пуррагӣ анҷом ёфта, ҳоло ҷобаҷогузории мизу курсӣ, тахтаи синфӣ, насби айёният ва дигар воситаҳои техникӣ барои гузаронидани дарсҳо анҷом дода мешавад. ҷиҳати пурсамар ҷараён гирифтани дарсҳо, кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳ бо воситаҳои муосири таълим таъмин гардидааст. дар назди муассиса ҳамзамон бинои алоҳидаи маркази инкишофи кӯдак ташкил ёфтааст, ки барои фарогирии кӯдакон ва омодасозӣ ба зинаи аввали таҳсил натиҷаи хуб медиҳад. соли 2020-2040 соли омӯзиши фанҳои дақиқ табиатшиносӣ ва риёзӣ аст. аз тарафи вазорати маорифи илми ҷумҳурии Тоҷикистон ба муассисаи мо кабинети химия бо пуррагӣ бо тамоми таҷҳизоту айёниятҳо муҷаҳҳаз гардонида шуд ва муассиса пурра барои соли таҳсили 2024-2025 омода ҳаст. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 бошад, дар баробари ба пуррагӣ анҷом додани корҳои таъмирӣ ҳамзамон барои як синфхона мизу курсиҳои нав харидорӣ як лабораторияи муҷаҳҳаз мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар ин муассиса 1040 нафар хонанда дар ду баст таҳсил менамояд ва ин омодагиҳо имкон медиҳад, ки дар соли хониши нав дар синфхонаҳои таъмиргардида ва барҳаво таҳсилро оғоз намоянд. дар 142 муассисаи таълимии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров корҳои таъмирӣ ҷиҳати омодагӣ ба соли хониши нав вусъат дошта, бино ба иттилои масъулони шӯъбаи маориф дар муҳлати муайяншуда бо истифода аз имкониятҳо корҳо ба анҷом мерасанд. با مقصد استقبال ارزنده از جشن 35-سالگی استقلال دولتی در شهر سروشن تدبیرهای آبادانی از جمله منفرش‌کنی راه‌های محلی، بنیاد پل‌های ماشین‌گذر و کشیدن خط آبگذر ادامه دارد. گزارشی مضبوط با مزاده در این خصوص.
فایل سیاسی آبادگرانه راهبریت عالی مملکت و قدم‌های با اعتماد استقلالات دولتی نمای ظاهری شهری ایستر روشن تاریخی روز از روز زیبای نظر می‌گردد. با جلب مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان سهم همکاران رشد، صاحبکاران وطن دوست، دست سخای ساکنان 22 کمیته محله و 10 جماعت دهات شهر بنیاد کارخانه و کارگاه‌های صنعتی و ساختمان، عمارت‌های بلندآشامه استقامتی، مؤسسه‌های تحصیلات میانه کودکستان‌ها، بیمارخانه‌های مرکزهای سلامتی، انشاءات ساحه خدمت‌رسانی سودا، فرهنگی و ورزشی و بنیاد منفرش‌کنی راه‌های کلان نقلیات‌گرد، نمود شهر و دهات و دیدنی و منظور سیاحان داخلی و خارجی می‌گردانند. منفرش‌کنی زیاد از 1 کیلومتر داخل کوچه‌های محله شباده دهه 3 آسیاب جماعت دهات زرحلال که با اقدام اهالی کوچه‌ها و صاحبکاران محل صورت گرفته است، نمونه بهترین متحده مردم در اطراف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استراوشن و عملی سازی سیاسی آبادگرانه اساسگزار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شماریده می شود. اهالی محله مذکور پیش از منفرش‌کنی کوچه‌ها در متحدی و بارای حشری عمومی اسای کلان زرین رود با خرج 365,000 سامانی چاه عمودی کافته آب تازه باسفت نوچوکی را توسط آبلوله‌های قطرش 25 میلیمتر تا به کوچه‌ها و حولی‌ها کشیده مشکلاتی با آب نوشاکی تامین گرداندن 140 خانگی را حل نمودند. در این رابطه آب تشناب توسط آبلوله‌های قطرش مختلف به بیرون برآورده به سیستم یگانه شهری پیوست کرده شد. بعد انجام کارهای ساختمان و وصل‌کنی امروز منفرش‌کنی راه‌های کلان به درازی 1 کیلومتر و پهنایی 5 متر با اوج ادامه دارد. مورد تاکید است که سال گذشته نیز ساکنان و صاحبکاران وطنی جهت استقبال ارزنده از جشن باشکوهی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان زیاد از 4 کیلومتر راه‌های کلان گذر و محله و دهه را منفرش با صفت گردانده بودند. در اساس نقشه‌هایی که در دهه ما نقشه کرده بودیم، من امروز در محله شباده دهه 3 آسیاب جماعت زرحلال کارها برای اسفالت پیش نمودن، خامکارانه دستگیری کرده، من اسفالت کرده ایستادیم، راه‌های آباد کرده، همه محله اهالیش برای آبادانی دهه خود همه که قواشان هست دستگیری کرده ایستادند. فعالیت آبادانی سازندگی را از قبیل منفرش‌کنی راه‌های کلان نقلیات‌گرد، بنیاد برقرارسازی پل‌های کلان در حالت صدمه قرار داشته، انشاءات سودا و خدمت‌رسانی و ایستگاه‌های نقلیات مسیرکش، صاحبکاران و اهالی در دهه صوفی عارف جماعت دهات زرحلال نیز رواج تازه بخشیدند. 50 روز مقدم با اقدام صاحبکار وطنی بنیاد کوپرک کلان نقلیات پیاده‌گرد در بالای سای کلان دهه آغاز گردیده بود، زیرا چند سال پیش بر اثر سیل کلان کوپرک کورناشه‌ام گردیده و از استفاده بیرون مانده ساکنان قسم شمال را از قسم جنوب جدا گردانید. نبودن پل کلان نقلیات پیاده‌گرد بخصوص محصلین و آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 دهه را به تشویش انداخت، زیرا آنها لبلب سای کلان ساعتها حرکت کرده بعضا به درس‌ها دیر می‌ماندند. بیماران باشند تا مرکز سلامتی دهه آمده نمی‌توانستند. صاحبکار جوان ورزیده معراج یلداشزاده مشکلات وزنی زیاد از 10,000 نفر ساکنان دهه صوفی عارف را درک نموده در جواب دستگیری و غمخوری‌های پیوسته اساسگزار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت صاحبکاران با خلاصه آمد که مبلغ سالها این جانب جهت ادای حج جمع‌آورده اهل عائله کلانش را صرف بنیاد پل کلان می‌سازد. طبق لایحه پل کلان نقلیات‌گرد 20 متر درازی و با حسابگیری راه‌های پیاده‌گردان 8 متر برداشته با مبلغ 500,000 سامانی بنیاد گردید. شادی‌آور است که صاحبکار وطنی معراج یلداشزاده امروز عهدش را سربلندانه به اجرا رسانیده پل کلان نقلیات‌گرد را با صفت جوابگوی طلبات معیارهای پلسازی مورد بهره برداری قرار داد. هنگام بنیاد پل نقلیات‌گرد صاحبکار جوان کارهای سایر مستحکم کنی و شبانه چراغانگردانی دو طرف پل را با انابت گرفته پل زیبایی را با همدهگان تحفه کرد. 2 نفر صاحبکار دیگری دهه صوفی عارف زاهد سنگینوف و کامل کریموف امروز به بنیاد پل دوم نقلیات‌گرد بالای سای کلان دهه کمر بستند. با اقدام صاحبکار عبدالمنان مولایف در دهه بینای داشته‌خانه خدمت‌رسانی با خرج 520,000 سامانی قامت افروخته فعلا پرداز و رنگوبار بنا ادامه یافته ایستاده است. ساکنان دهه صوفی عارف سیاست آبادگرانه راهبریت عالی مملکت را سرمشق فعالیت قرار داده امروز به منفرش‌کنی 8 کیلومتر راه‌های کلان بین دهه با پهنایی 5 متر آغاز رسمی بخشیدند. منفرش‌کنی راه کلان را متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدود مراد سعید
توسط автогрейдер نقلیات عسلکشان تجهیزات پهن‌کننده و پخش سازنده ادامه داده ایستادند. مزبور بابازاده، عمرجان یوسفov، شهر استراوشان، اخبار. شرح موضوع دیگر. سال 2024 میدان کشت کارتوشکا در ناحیه کوهستان ماسچو نسبت به سال 2023 391 گکتار وسیع کرده شده است. این زمان کارتوشکا در حالت گل بوده. خوجگیداران تلاش دارند آبمانی را موافق به طلبات به انجام رسانند. نوروز شاه عزیزالله از ناحیه کوهستان ماسچو گزارش می‌دهد. деҳаи туро дар баландкӯҳ ҷойгир буда аз маркази ноҳияи кӯҳистони масчо дар масофаи 100 километр дур воқеъ мебошад. самти асосии фаъолияти кишоварзони деҳа картошкапарварӣ буда ҳамасола аз ин ҳисоб даромади зиёд ба даст меоранд. ҷамъоварии ҳосили картошка дар ин ҷо аз 20 сентябр оғоз гардида ҳосил дар чоҳҳои зеризаминӣ захира карда мешавад ва дар моҳҳои март, апрел ва май тадриҷан ба бозор пешниҳод карда мешавад. дар ҳамаи 54 деҳаи ноҳияи кӯҳистони масчо истифодаи заминҳои кушод ва назди ҳавлигӣ ба роҳ монда шудааст ки туро аз ҷумлаи дурдастарини онҳо мебошад. меҳнаткашон асосан кишти картошка гузарониданд ки нашъунамои хуби зироат сокинонро барои меҳнати садоқатмандона ҷиҳати ҷамъоварии ҳосил ҳавасманд гардонидааст. деҳаи туро аз маркази ноҳия тақрибан 100 километр дур аст, болои масчо аст. имсол нашъунамои картошка беҳад хуб аст. нашъунамош беҳад хуб аст. ман чихел ки мебинед ҳама ҷо гул, барго гуло баланд шудагӣ, ҳама хушрӯ. мо ҳамин зиндагимон аз пушти замин аст. тамоми хона, дар, зиндагӣ. мана мардум мошин гирифтодиан, трактор гирифтодиан, ҳама ҳамин аз пушти замин меҳнат карда, кор карда, ба сар баланд зиндагӣ карда. дар маҷмӯъ имсол дар ноҳияи кӯҳистони масчо дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ дар майдони 3556 гектар кишти картошка гузаронида шудааст ки нисбат ба соли 2023 391 гектар зиёд мебошад. интихоби тухмиҳои мувофиқ ба маҳалли парвариш, коркарди босифати хок, додани ғизо ва меҳнати пайваста фаровонҳосилиро таъмин мекунад. мо сокинони деҳаи пакши дастури ҳидоятҳои сарвари давлат пешвои муаззами миллат ҷаноби олиро пешаи корҳои худ карда ҳаракат карда истодаем ки рӯз аз рӯз ҳосили картошкаро, парвариши картошкаро, майдони умумии картошкаро зиёд карда истодаем. ҳосилнокӣ чӣ қадаре ки баланд шавад, албатта мо манфиат барои худ карда истодаем. ҳосил ки баланд шуда истодааст, мо ҳаракат дорем ки ба худи бозорҳои мамлакат ҳосилро боз ҳам зиёдтар афзун гарда ба бозор пешкаш намоем барои сокинон. вақте ки мо ҳосила бештар гирифтем, майдони кишта ба ҷои аз 40 сотиқ оварда ба 1.5 гектар замин расонидем, албатта даромади соф мо пурра ба даст оварда истодем. мо дар деҳаи туро зиндагӣ мекунем. 2 гектару 6 сотиқ каршка дорем. имсол нисбати ҳарсола шукраш ҳосилон нағзанд. мо 20-25 сентябр ҷамъоварии каршкаро худо хоҳад сар мекунем. картошкапарварӣ аз шуғли асосии сердаромад дар ноҳияи кӯҳистони масчо ба ҳисоб меравад, зеро ҳарорати нисбатан пасти мувофиқ барои кишти картошка ва обу хоки ҳосилхез имконияти аз замин гирифтани самараи баланди иқтисодиро таъмин мекунад. кишоварзони ин ноҳияи баландкӯҳи мамлакат дар таъмини талабот бо картошка барои тухмӣ ва истеъмол нақши хоса доранд. имсол барои мо деҳқонаи хоҷагӣ, деҳқони валиғонди ноҳияи кӯҳистони масчо бисёр соли хуб омад. борунгириҳо бисёр шуд. картишка салқинаро нағз мебинад. ҳосил ба дараҷаи олия имсол. 20 апрел агар мо кишиш кинем то 20 сентябр, то ахирои сентябр, то 20 октябр ба кашка мерасад. аз ҷиҳате ки инҷа салқинтар аст. мо заминро самаранок истифода мебарем ва зиндагимон хуб мешавад. айни замон дар ноҳияи кӯҳистони масчо картошка дар ҳолати гул буда меҳнаткашон кӯшиш доранд ки обмониро мувофиқ ба талабот анҷом диҳанд то тавонанд дар фаровонии ҳосил муваффақиятро афзун кунанд. манбаъҳои табиӣ аз ҷумла оби барфу пирях барои рушди соҳаи кишоварзӣ самаранок истифода мегардад. аз нашъунамои картошка аён аст ки имсол ман боварӣ комил дорам ки агар ҳар сол 300 сентиметр ҳосил рӯёнем, агар бо боварӣ комил гуфта метавонам ки имсол 400-450 сентиметри ният дорем ки ҳосил рӯёнем.
در مسئله زندگی گویم زندگی بهترین است. باور کنید راهها آباد شده ایستادند. خیلی که با تشبث جناب عالی محترم امامعلی رحمان سال به سال تاجیکستان گلگل شکفته ایستاده است. راهها آباد شده ایستادند. ما البته این دسترنج مردم گویم برده به بازارهای شهر خوجند، شهر دوشنبه میفروشیم. سال به سال زندگی بهتر شده ایستاده است. همه این از گویم که فیض و برکت استقلالیت جمهوری تاجیکستان شهادت میدهد. خیلی که میگیم سال تا سال زندگی بهتر شده ایستاده است. زندگی مردم خوب، خانه‌های نو بنیاد کرده ایستاده. اون من میگم سال تا سال تاجیکستان گل شکفته ایستاده است. من باوری کامل دارم که به همین میگم که مهنتی که مردم میکنن یک زندگی خوب و آسایشته. خیلی که میگن که زمین زر، دهقان زرگر است. اگر مهنتی خوب کنیم، کارکردی خوب کنیم، باور کنیم زندگی با سال به سال بهتر میشه و بهتر. هر خوجگی کартошка парвар یک یا دو جای برای ذخیره‌کنی این نمودی مواد غذایی را دارند. در این ناحیه کوهی از ماه اکتبر حرارت پس می شود و کشاورزان در این دوره حاصل را سری وقت جمع آوری و در جایهای مخصوص ذخیره می کنند. پیش از کартошка کندن این ما خیلی آب پر میکنیم. 15 روز پیش یا 10 روز پیش این تو وقتی کартошка تکشین میشد همه دیوالات زمین نم میگیره. خب بعد کартошка ذخیره میکنیم. 14 تانه میبرد همین چغاره 14 تانه بار میگیرد. بعد می استاد که مثال زمستان میکنید مسئله توسیدن و ویرانشویش اوای ایمین نگهش میدارد همون نمی زمین. نشانه‌های خوبی کартошка از زیادشوی حاصل مژده میدهد و این حالت خوشحالی کشاورزان را از فراوانی نعمت افزون نموده است. تدریجاً بهشوی زندگی، آسودگی اویلوی و همساله زیاد شدن درآمدناکی را مهنتکشان به ثمره استقلال دولتی و سیاست سازنده و با برای رهبر دولت مربوط می‌دانند. مردم هزار بار از دوره سایوس پیش رفته، بالا رفته. بایگریش نقص شده، زندگیش نقص شده، علم ترقیش نقص شده، همش خوب شده. شکر همین زمان و همین دور، شکر همین تینجی آرومیه که حاضر برپا ہے. یکم کمبودی نداریم. از همین پوشی دهقانی زندگی میگیم، همین شرایط ما بوده. یکم کمبودی نداریم. فقط شکر میکنیم که در همین دوره تینجی آرومی زندگی میکنیم. شکر همین دولت داره. گندم میکاریم، کартошка میکاریم، بیده میکاریم، گاوداری میکنیم، مالداری میکنیم. زندگی ما نقضه با میگم نقضه. یکم کمبودی نیست. همینا همه صاحب خانه، ماشین، تراکتور همه چیز دارن، همش. کوهستان مسچو یکی از ناحیه‌های اساسی کартошка پروری مملکت به حساب می‌رود و کشاورزان دوام سال‌های اخیر میدان کشتی کартошка را وسیع نمودند. در ناحیه کوهستان مسچو کشتی کартошка اساساً در دو شفتی دریای زرافشان گذرانده می شود. چند سال قبل قسمی از همین زمین ها بیکار خوابیده بود. انجام دادن تدبیرهای ساحل مستحکم کنی و پس شدن مجرای دریا به وسیع شوی میدان کشتی کартошка از حسابی زمین های زیر آب مساعدت نمود. سال 2024 در مجموع مهنتکشان ناحیه کوهستان مسچو از میدان زیاده از 3,500 گکتار کартошка استحصال و به بازارها پیشنهاد میکنند. نوروزشاه عزیزالله، معروف عبدالله، کوهستان مسچو، اخبار. در ناحیه رشت میدان باغات در همه شکل‌های خواجگیداری بیش از 4649 گکتار را تشکیل داده. از این 4312 گکتار باغ‌های حاصل دهنده میباشند. گزارشی دیگولی محمود. در ناحیه رشت میدان باغ‌ها در همه شکل‌های خواجگیداری زیاده از 4649 گکتار را تشکیل نموده. با افزایش میدان باغ‌ها استحصال میوه‌های خوش‌صفت در سال گذشته 34000 تن را تشکیل نمود. از جمله در روند برنامه رشد ساحه باغداری خواجگیداران دوام 5 سال گذشته بیش از 421 گکتار باغ‌های زمانوی بنیاد کردند. افزایش میدان باغ و استحصال میوه اساساً به خواجگی‌های دهقانی راست می‌آید.
اهل زحمت خواجگی ها از مساحت 3038 گکتار باغ‌های در اختیارشان بوده عاقلانه و ثمرناک استفاده برده زیاده از 6000 نفر سهمداران همه ساله حاصل فراوان میوه و دیگر نمود زراعت‌های کشاورزی را استحصال میکنند که فراوانی محصولات باعث پیشرفت اجتماعی و اقتصادی هر یک خانواده و تامین بازارهای کشورمان با میوه‌های خوش‌صفت میگردد. در ناحیه رشت زیاده از 3000 خواجگی های دهقانی فعالیت داشته سهمداران همه ساله از زمین های در اختیارشان بوده حاصل فراوان استحصال میکنند. سمت فعالیت خواجگی های دهقانی اساساً باغداری، نهال پروری، کارتوشکا کاری، غله کاری و دیگر نمود زراعت های کشاورزی را در بر میگیرد. سالها باز اهل زحمت خواجگی های دهقانی مراد از میدان باغ زمین های در اختیارشان بوده حاصل فراوان میوه و دیگر نمود زراعت های کشاورزی استحصال میکنند. ما همین زمین یک زمین سوختگی بگیم به حاصل بود. ما همین را با عهده گرفتیم در مدت اینه که 8 سال اینه هم باغ بنیاد کردیم. حاصل خوب میگیریم. این سال خیلی بود هوا کم ترخنه اومد همین گل ریخت. حاصل بد نیست. با مردم ناحیه رشت باغداری بهترین مفیات است. همین اکثریت مردم ناحیه رشت با همین باغ کاری مشغول است. ایروی همین باغ کاری مقصد روز خودشون میگذرونند. در باغ خواجگی دهها نمود درختان میوه دهنده از قبیل سیبوناک، مرود، آلوچه، گیلاس و شفتالو موجود بوده. با مساعد آمدن باد و هوا و نگاهبین نهالان اهل زحمت خواجگی حاصل فراوان استحصال خواهد کرد. در بین قطار نهالان کارتوشکا و دیگر زراعت‌ها نیز کیش کردند تا از این حساب احتیاجات خانواده را تامین کنند. در حدود جماعت دهاتی به نام نصرت‌الله مقسوم میدان باغ‌ها اساساً در زمین‌های بیکار خوابیده بنیاد کرده می‌شوند تا استحصال محصولات افزوده بدین وسیله استحصال میوه و جای‌های نوی کاری زیاد گردد. باغداری یک شغلی ورزیده مردم جماعت دیهات نصرت‌الله مقسوم به شمار می‌رود که مردم مهنت‌کش ما با مهنت حلال خود با سناک و سیب‌های با صفت خود سطح بازارهای جمهوری را با میوه تامین نموده از حاصل این زندگی خود را پیش میبرند. این حال در حدود جماعت دیهات نصرت‌الله مقسوم 650 گکتار باغ موجود میباشد که در همین سال 2024 1.5 گکتار باغی نو بنیاد کرده شد. شرایط و اقلیم محل برای رشد ساحه باغداری امکانات‌های زیادی داشته. دهقانان ناحیه رشت جد و جهد دارند تا دوره به دوره میدان باغ‌های زمانوی را از حساب زمین‌های بیکار خوابیده زیاد کرده در تامین بازارهای کشورمان با میوه‌های خوش‌صفت سهم ارزنده گذارند. ایدیگل محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. در ناحیه جیهون با مقصد ارجگذاری به آیین و سنت‌های قدیمه ترغیب هنری پزندگی و کدبانوگی آزمونی کدبانوی خطلان دایر گردید که در آن زنان و بانوان هنرمند اشتراک نمودند. گزارش در این خصوص. در دوره رشد هنرهای مردمی با ابتکار ریاست کار با زنان و اویله ولایت خطلان در همه شهر و ناحیه‌ها آزمون و محفل‌های گوناگون هنرمندی راه اندازی گردیده بهر رونق بخشیدن سمت هنرمندی زنان با مهارت و هنرمند را جلب نموده به این وسیله به جوان دختران آموختن هنرهای در روزگار ضروری را تلقین می‌سازند. در این زمینه در جماعت شهرک دوستی ناحیه محفل کدبانوی خطلان دایر گردید که بهترین کدبانوهای حدود جماعت مهارت هنرمندی خیش را پیشکش حاضری نمودند. ذکر شد که هدف از برگزاری محفل کدبانوی خطلان جلب زنان و بانوان و جوان دختران به آموزش و آمدن خوراک‌های ملی و احیای عنعنه‌های نیک نیاگان میباشد. مورد به ذکر است که با توجه به واسطه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان هنرهای ملی و احیا گردیده هوسمندی جوان دختران در این جاده همه ساله بیشتر می‌گردد.
نقشه چورابینی ریاست کارگزاران و عالی مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ولایت ختلون محفل بهترین کدبانی ختلون امروز در جماعت شهرک دوستی رفته ایستاده است که با نقشه چورابینی مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه جیهون در تمام جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه جیهون گذرانده ایستاده است. باید معرفی نمودن هنرهای مردمی، خوراک‌های ملی که از قدیم با ما آمده است امروز برای نسل جوان و نورسان نشان داده ایستاده ایم. در این روز بانوان هنرمند و جوان دختران جماعت شهرک دوستی مهارت والای کدبانوگی خود را در آماده نمودن خوراک‌های ملی نشان دادند. طبق نقشه طرز آماده نمودن آش بریده که یکی از خوراک‌های ملی ما به شمار می‌رود از جانب کدبانوهای محلی نشان داده شد که برای بانوان و جوان دختران در حیات روزمره نهایت مهم است. ما حرکت میکنیم از جمله فطیرهای ورقی، عضوها و کلچه‌های تویی و چپاتی و دیگر چیزایی که از دست ما میآیند و پیشنهاد خلق میکنیم. باز هم اینها رو با از نسل نورس و نسل آینده خود میآموزانیم که باز هم همین رنگ همین چیزی که در ما هستن رونق یابد، باز پیشروی در ما شود. اعضای حکمان محفل از محصول دست هنرمندان دیدن کرده به هنر و مهارت بانوان این دهات بهای ارزنده دادند. در نمایشگاه امروزه محفل کدبانوی ختلان در برابر کدبانوهای با مهارت حدود جماعت شهرک همزمان دیگر زنان و جوان دختران هنرمند بهترین نمونه‌های اعجاز دستانشان را به معرض گذاشتند. محفل کدبانوی ختلان در سطح بلند معرفتی دایر گردیده طبق اطلاع در دیگر محله‌های جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه نیز برگزار خواهد گشت. سمندر شایف اسکندری سعید، ناحیه جیهون، اخبار. در ولایت سوخت 6 کارخانه حسیب براری و 18 کارخانه محصولات شیری فعالیت می‌نمایند که در تامین ساکنان با جایهای کاری و استحصال محصولات واردات عوض کننده سهم نظررس دارند. گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی. در زمینه امتیاز و امکانات‌های مهیا نموده حکومت جمهوری تاجیکستان دوام 10 سال اخیر در ولایت سوخت با تشکیل فرم‌های چارواپروری و کارخانه‌های پرنده‌پروری برای کارخانه‌های کارکرد گوشت و شیر امکانات وسیع جهت تامین با اشیاء خام برای کارکرد و استحصال محصولات خودی حسیب و مواد شیری فراهم آمد. این زمینه با آن گذاشت که استحصال کنندگان کارگاه‌های نو تشکیل نموده خطهای نوی تکنولوژی وصل سازند و نو نامگوی محصولات وطنی را زیاد نمایند. جمعیت دارای مسئولیتش محدود محمودوف در شهر خوجند امروزها جهت تامین اهالی با محصولات وطنی فعالیت پرثمر داشته بیش از 100 نوع نامگوی حسیب محصولات شیری استحصال می‌نماید. در روند استحصال محصولات به غذانوکی ترکیب محصولات اهمیت جدی ظاهر شده حسیب‌ها پرره از حساب گوشت کارخانه‌های پرنده‌پروری و چاروای محلی آماده کرده می‌شود. ما اشیاء خام را از استحصال کننده‌های وطنی دسترس می‌نماییم. ما زیاده از 100 نمود محصولات گوناگون حسیبی استحصال می‌نماییم. روند کاری ما را از متخصصان بلند اختصاص را ما جلب کردگی همه آنها نظارت می‌کنند. برای استحصال حسیب‌ها برای رفت تکنولوژی گیگینیش ما بسیار اهمیت مهم می‌دهیم. در کارخانه پارسای خوجند باشد از شیر چارواهای فرم‌های چارواداری و محلی محصولات شیری آماده و پیشنهاد اهالی گردانیده می شود. در جمعیت دارای مسئولیتش محدود محمود و پارسای خوجند نزدیک 200 نفر شهروندان با کار تامین بوده در حجم ضروری استحصال شدن محصولات در این کارخانه و دیگر کارخانه‌های استحصالی با آن مساعده نمود که بازار داخلی تامین گردد. و معلومات کارخانه واحد دولتی صنعت گوشت و شیر ولایت امروز کارخانه‌های استحصالی امکانات دارند که طلبات اهالی را با محصولات وطنی تامین سازند و این عامل برای افزون نمودن حجم محصولات صنعتی و کاهش واردات مساعدت نمود. ما از دستگیری دولت و حکومت شخصا پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امتیاز حکومتی بود که سال‌های آخر کارخانه‌های صنعت گوشت شیر ولایت بعضی مادی تکنیک خود را پرزور نمودند. امروز در حدود ولایت 6 عدد کارخانه حسیب براری و 18 عدد کارخانه خرد کانونی محصولات شیری فعالیت می‌برند و امروز در کارخانه‌ها محصولات استحصال کرده می‌شوند که آنها واردات عوض کننده به حساب می‌روند. امروز کارخانه حسیب براری ولایت با گوشت پرهیزی پرنده که در حدود ولایت زیاد از 60 عدد فابریکای پرنده پروری که سمت فعالیتشان به استحصال گوشت پرنده نگران شده است با اشیاء خام پورا تامین می‌باشند و کارخانه‌های محصولات شیری از فرم‌ها و فرم‌های خصوصی با شیر خالص پورا تامین شده‌اند. از طرف کارخانه‌های صنعت گوشت شیریات پورا اهالی با محصولات گوشت شیری تامین شده ایستادند.
дар 24 корхонаи қабул коркарди гӯшти шир, истеҳсоли ҳасӣ ва маҳсулоти ширии вилояти суғд дар баробари зиёд намудани ҳаҷми истеҳсол, наву номудии маҳсулот ва таркиб ва сифати маҳсулот ғизонокӣ таваҷҷӯҳи асосӣ зоҳир карда мешавад ки ин омил барои мувофиқ ба стандартҳои ҷаҳонии истеҳсол шудани маҳсулот ва таваҷҷӯҳи асосӣ зоҳир кардани шаҳрвандон ба харидорӣ кардани маҳсулоти ватанӣ асос гузошт ки ин оянда барои ташкили боз корхонаҳои нав, истеҳсоли намудҳои бештари маҳсулот, ҷойҳои кории иловагӣ мусоидат менамояд. Маҳмуд Аҳмадзода, Дилшод Юсуфӣ, вилояти Суғд, Ахбор. дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиш баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки васеъи кормандони касбу кори гуногун ҳамоиш баргузор гардид. зимни он қайд гардид ки бо мақсади амалигардонии рукунҳои асосии ислоҳоти соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар шарҳи якҷоягии солонаи соли дуюми татбиқи стратегияи ҳифзи солимии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва форум байналмилалӣ оид ба сармоягузорӣ ба тандурустӣ бо иштироки васеъи намояндагони вазорату идораҳо, ташкилотҳои бо нуфузи байналмилалӣ ва ташкилотҳои ғайридавлатӣ баргузор гардид ва дар рафти он нақшаи амалии солҳои 2024-2026 татбиқи стратегияи ҳифзи солимии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 муаррифӣ гардид. ҳамзамон ба хотири баланд бардоштани сатҳ ва сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ аз ҷониби вазорат ба як қатор муассисаҳои соҳа ба маблағи 112 миллиону 199 сомонӣ молҳои тиббию дору дастрас карда шуд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 32 миллиону 183 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. аз миқдори умумии қайдшуда ба муассисаҳои табобатию пешгирии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 3 миллиону 115 ҳазор сомонӣ, вилояти Хатлон 11 миллиону 17 ҳазор сомонӣ, ба вилояти Суғд 11 миллиону 113 ҳазор сомонӣ, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 1 миллиону 118 ҳазор сомонӣ, ба муассисаҳои таҳсилоти ҷумҳуриявӣ 84 миллиону 181 ҳазор сомонӣ, ба шаҳри Душанбе 1 миллион сомонӣ дору ва таҷҳизотҳои ҳозиразамони тиббӣ дастрас карда шуд. соли ҷорӣ дар муассисаҳои илмию таълимии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмӯъ 7799 нафар кормандони соҳаи тандурустии ҷумҳурӣ ба таҳсили баъди дипломӣ фаро гирифта шуданд ки нисбат ба ҳамин давраи 6 моҳи соли гузашта 366 нафар зиёд мебошад. дар ин муддат 187 нафар мутахассисон дар муассисаҳои таълимию илмии хориҷии кишвар ба такмили ихтисос фаро гирифта шуданд ки нисбат ба 6 моҳи соли гузашта 41 нафар зиёд мебошад. тазаккур дода шуд ки соли равон дар муассисаҳои тандурустии кишвар 60 навгониҳо аз он ҷумла 27 то дар самти ташхис ва 37 тои дигар дар самти табобатӣ ворид карда шудааст. навгониҳои дар самти ташхис воридшуда бемориҳои саратон, меъдаю рӯда, пайвандсозии узвҳо, бемории дилу рагҳо, бемориҳои пӯстро ва дар самти табобат ҷарроҳиҳои дилу раг, сутунмурра, пайвандсозии узвҳои инсон, бемориҳои меъдаи рӯда ва саратон, ҷарроҳиҳои қафаси сина ва чашмро дар бар мегирад. тибқи иттилои масъулин айни замон дар ҷумҳурӣ 37 коллеҷи тиббӣ аз ҷумла 16 коллеҷи тиббии давлатӣ ва 21 коллеҷи тиббии ғайридавлатӣ фаъолият дорад. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломат бошед.